بنێزی هاتنا سەرê salê û ji bo peydakirina cihekî alternatîv ji bo xwediyên firoşgehan, Ofîsa Cibcîkar a Şaredariya Gel a Qamişloyê dest bi projeyeke nû ji bo birêxistinekirina firoşgehên biçûk kir. Têkildarî mijarê endamê Ofîsa Cibcîkar a Şaredariya Gel Mejdel Betal diyar kir ku ji bo birêxistinekirina van firoşgehan, şaredariyê cihekî taybet ji wan re peyda kir. Despêka gava gogê serê salê dihat wala gogê eyda mezin û biçûçik dihat ya go eyda Newrozê dihat ev milletê me xwediyê bista dihatin bistatê xwe şerê şereket datanîn bişeklekî eşwaî ne munezzem di vir de mekteba tenfîzî em rûniştin civînekê baş civînekê dwam rûniştin gê em hellekê şwar bibîn em cîkê şwar îyar bikin em bilyara derket gu em dê hin orta jê berî ana gu me'yar kir mixuyakirin da cem melعبا 12 آذارê û firne şarek heye erdê wêna dor 26 metrayê dirêj bûn gelek dirêjê di vir dê me got em li wê de şwar îyar bikin gê bestatê xwe di wir dideynin. Mejdel Betal bi navê şaredariyê hişyarî da kesên ku piştî dema dawîkirina projeyê li kolanên din firoşgehên xwe deynin wê bac li ser wan werin ferîskirin. التزام نكن جهر نويدكي قد خيه دي وردي بستال شرعي سركت نما نايدانين يعني دريا صفحه مي بلديه جما اعلان كر وضابطه مي دركتن شوان خلكي جوج الورد عطاني شوار جوتن جو هوني جهاتي عياك من هر نويدكي وق بلدي ومكتبه تنفيذي جافا ونشن بلدي مخول او نجم مخول وجي ام كارمي بلدي نظام گودانی شواره نقاش گوگ بهفدور کرن جمالیا باجیش متی خستن ملفر ما قرار دا گنو امهر لویدکی شواره می خدمتی بکن خدمتا وینا امیداره که سری صالح شوار بزینینن امی کهربی شوار بمدیدینن لورجی و داویا شوی گوا کاری وام داوی دی سیاره می پاکجی و درباس براجوی گمارا گول ور مایه دفرد تشکی دیجی هیه ضابطه ما مستمر الويدا كيبي شلو مستمر ويدي بدو ورديه سبهي وايفاري شبوك تي مشاكل شي هاته پایین کو پروژه ji bo birêxistinekirina firoşgehên biçûk dê di qonexa xwe yekemîn de di rojên bê de ji bo amadekariyên serê salê wê dest pê bike.